Ani channel naitongni no haino hari tini lamsogo chini chong khainai tini ke basic algebra ni basic sikang algebra ni sikang bahai ke seng abo seng ngadai seng bahai khainai ke sikang algebra ni basic khaina tangkang ke sikang formula rungna nangnai abo ke seng khainai tini short and indices sikang example nomde nang buphango kuchugo kasan tangkang ke bahai khainai sikang bahai kasanai waisa bai to kuchugo thangmaya ke sikang yaphangni sini kasai ma thangnai same obohaino maths na thangkang nang sikang basic rungna nangnai sikang formula rungna nangnai ke phadi sing tab khainai formula short and indices ni bai khainai nadi formula abon rok sengna nangnai abo formula nadi a to the power m into a to the power n a to the power m into a to the power n nke tolabo same value orob orob a nadi omo hai pro ke formula bahai nai sakani power plus nai je pro same angkang ke sakani power plus omo to formula si a to the power m into a to the power m angke tabo a suike angke m plus n nai sakabo m plus n oke boni formula omonro muito khayang nai formula no tabo boni example kaisna di example no khai phungnai boni example ron bero jagabo 2 to the power 3 into 2 to the power 2 ke bahai nai mo bahai nai o formula no use ma khani je pro bahai pro angke o formula use khaji angke o a to a tongnai o a by a suike angke 2 to 2 tongnai o sakani plus power plus nai 2 plus 3 and 3 plus 2 ta 3 plus 2 a ma henai that means 2 to the power 5 okay kita bukti kaisa formula ni jefro a to the power m divided by a to the power n bahang nai a to the power n divided by a to the power n bahai from ke bahang nai o saka jefro divide ingkang ke power minus nai into pro ke tamang into from ke power plus ngo ke divide from ke o power minus nai ke bahang nai a to the power m minus n jefro divide ingkang ke power minus nai kita boni example nai di kaisa from there 4 to the power 5 divided by 4 to the power 2 okay bahang nai power same value ede baro same value 4 sakane power minus nai 5 minus 2 ke beso khanya sini ro 4 to the power 3 means 4 cube omhai okay tika isa formula na di formula manro by khar khaya nang nai formula mo ja khadi jefo a to the power m whole power n a to the power m whole power n by pro bahai nai o bracket means into o power into nai jefro mahai tong khang ke power into nai that means a to the power m into n bahai ka o power sakani into nai kita example nai di kaisa example boni 3 square all to the power 3 okay bahang nai o sakani power into nai 3 means 2 into 3 ke beso phai kasino 3 power 6 a bahang nai next formula ke bahai next formula ma ke tongo a into b whole to the power m a into b whole to the power m means a nibo power m b nibo power m mane a to the power m into b to the power m bani formula angke am hai angke example nai di example bahai nai 2 in 3 into 2 power 4 okay bahang nai 3 ni power 4 nai into 2 ni power 4 nai okay next bahai na di abang ke a divided by b whole to the power m so a by b
a divided by b whole to the power m bahaifोराव बाहायनाय सिनिरो a निबो power m b निबो power m a निबो power m माने b निबो power m माने okay a निबो power m b निबो power m इसका formula example नायदि बने example from the 4 by 5 whole square 4 by 5 whole square means 4 nibo square 5 nibo square next a to the power minus m a to the power minus m bahai from ke bake khaini siniro sakabo o minus no plus khaini thang ke tola thangnai o to minus m si ke jefro o minus no plus khaini thang ke tola bo thangnai bahai nai 1 saka 1 nai tola bo ke a to the power m thangnai plus thangnai ta o minus no plus khaini thang ke saka 1 thangnai tola a to the power m minus to mane plus thang okay example nai bone example from the minus 7 minus 2 minus 7 square minus 2 7 square okay bahayana siniro 1 by 7 square 1 by 7 square ne bono pura simplify ke 1 by 49 7 7 49 next formula anke a to the power 1 a power 1 a ni saka 1 means a square means bahai ba a square means a square means a mana kai ni mane okay a or ke power 1 si mane a sime kaisa mane ta a suppose or jaga a square ang ke a mana kai ni mane to a kaisa si sakabo that means a kaisa a ni a tonai suppose or jaga from the 5 to the power 1 ngaka bahang nai 5 no 5 tonai bahang ke 5 no 5 tonai okay next one adi a to the power 0 n sakao 0 1 inke to kaisa hamani n sakao inke n sakao 0 mane kis kurei mane a kurei mane inke a kaisa pane kurei inka ke busung nai ba 0 to sungrei me match so kurei mane jepana 1 tongo inke a kis kurei mane jagabo a to kurei ka inke kono phana kurei mungsa kurei mane 1 okay okay tak next naidi bone example bahai unai siniro from the 3 power 0 okay besu khane amo 3 saka 0 okay besu khane 3 saka 0 mane 3 yaar jaga 1 si phasne 3 kis kari 3 kari man si okay kono phana kari mane mungsa kari mane 1 next tongo a to the power m divided by n a to the power m divided by n okay formula bahai ne bon inke root over n ke yang thangnai o je n ke yang thangnai or jar ke a to the power m square ama hang nai to tao omo to formula si bon example ba hang nai suppose 225 1 by 2 25 1 by 2 ke ba hang nai ba hang nai 21 by 2 o 2 to root omo to root over ang formula o 2 ke biang thangnai ayang ke 25 ang ke thangnai ayang 1 to suya yago 1 to kuri haman si 1 sui bo same nai ke bon value bu phasne ba 25 bu square 5 square that means so jaga 5 okay formula o formula nro 1 is simi o 1 is simi formula no nro busu jora or busu jora tong 9 jora tong 9 jora ka hamaka srung nai by heart khaina kitabok nadi tep example khai sakani basic night only nadi nro ani channel katalan ke ban channel subscribe khaidi te like khaidi kitabok nadi a plus a plus a bahai pro bahang nai a plus a jepro same ngkang ke plus khaimang tabo oro bu ni ro apple kaisa tongo ti kaisa apple ngke kaisa apple nai ni ro 2 apple nai apple thaisa ni apple thaisa tong te kroksa te kaisa hin dollar phai ka kaisa nai ba 2 apple nai apple plus apple anke 2 apple that means a plus a anke 2 a jepro same value ngkang ke plus khai manos a square plus a square na jaro a square same bahai pro ke bahai unai
2a square. Next okay bahai a plus b nadi okay a okay b si ke plus de khai mano se same value de same ya ke bahai pro tabang nai plus khai me ya okay bahai nai a plus b ke a plus b ni tong nai je pro same ora b khang ke si 2b pa nang kamo ke ar to a plus b si difference si bahai pro plus khai me ya. Next bahai 3a plus 2a ke ora bu a same hai da bahai pro ke plus ngo ke 2a plus 3a plus 2a ke besu 5a. Next one kena di 5x minus 3x means ora bu x ke same bahai pro ke minus nai 5x ni bisingo 3x minus sang khang ke besu 2x okay ekana yo 6. Next 6x plus 8y amala plus de khai mano seng oro same de or ke x or ke y ke bahai pro ke seng plus de khai me ya tamane ke or ke x or ke y same ya bahai pro ke plus khai me ya seng okay same value tongna ja ke tongna 6x plus 8y ni y tongna okay. Next na di 5m square minus 2m 5m square minus 2m or okay m by m same tong pia ba or m ni square tong or okay m ni square kre bahai pro ke seng plus de khai me ya bahai pro tamane ke or m square okay m square kere okay same tong na mo 5m square minus 2m okay. Next na ji 7 bracket bisingo x plus 3 7 into x plus 3 7 into x plus 3 means O7 into x plus 3 mane O7 x ai by into nai o bracket means so into ya ba bracket means into borok na nai nya o je x plus 3 borok je kai ni tong mane borok kai nai nya O7 by into nai mane bracket 7 O7 x by sa into nai te by sa O3 by bo into nai ke busung nai 7 to x is 7x tapko 7 3 by into 9 into nga sakang bon busang o tomatong symbol malane plus ora bu 7 busang kun kuri mane mangsa kri mane plus tongo mangsa kri mane plus ni wan sugli okay plus bahai plus okay 7 3 ja bisa 3 ja 3 7 21 tiếp này chị x cube divided by x cái bài này x cube divided by x cube means x mang nang kai tha x cube means x mang nang kai tha man that means x mang nang kai tha suina di mayang cái x into x divide x cái cắt khai gì tao sakat lo to cắt khai man or này x cắt khai cái tiếp tục tong ko x kai ni tong x kai ni means x into x cái x square take x square tong kata x kai thani bisingo kaisa kat ng thang ke tebus tong ko ba take x square tong ko x kai thani x cube tong mane x kai thani bisingo kaisa kat ng thang ke te bus tong ba x square e bai ke khai mana teb example tong go nai tong di nadi no kaisa sana ko thang te kaisa nadi jefro o jaga bo plus ng plus ng ke minus se bahang nai minus into minus bahang nai minus ke plus so formula mo to khang nai ro basic minus plus okay plus se minus bahai minus se plus se same minus kita kasih ke plus se bisa plus angke plus ngo bahai bahai plus ang minus plus minus by minus angke plus ngo te kai ke plus angke plus ngo ke minus plus ngo minus plus ke bo minus ngo apna bon ro moi to khana nang te bo example na di tabung adi 2x minus 5 equal to 7 minus x 2x minus 5 equal to 7 minus x then
find the value of x. X ni value find khaji hisab. Bahai ke find khaji singol jagabo. Nadi or jagabo te kaisa. Zefro yang left yang right. Sunya hando omo left more right. Or equal to. Therefore, yang ni minus tong khangke left side ki minus tong khangke yang right side ki thang khangke equal to right side thang khangke. Therefore minus tong equal to ni opposite side thang khangke. Therefore equal to tong opposite side te bai thang khangke tabang thang nai minus tong mani plus thang nai. Okay. Cái rom dia plus tong kha. Plus tong kha yang ni thang khangke tabang nai opposite side te bai thang khangke plus ni yang te bai thang khangke minus. Same or into tong mani into ke tabang nai into ke opposite side te bai thang khangke yang into tong mani te bai thang khangke divide tang nai. Symbol change thang nai do ultang thang nai. Rom dia yang divide tong mani yang thang khangke divide yang ulta bahai ba into i amo hang nai. Omo no काम के सिलंग दिन रो जे माया करो इनके तब ना x नि वैल्यू बाहे के फाइन खाने और जगह 2x - 5 equal to 7 - x इनके बाहे खाने 2x सुजी के सुन तो x नो से फाइन खाने ना इनके वो x नो right side तो माने left side ना हरी इनके x सिंबल्स का तो मातो सिंबल माइनस आयंग फाइन खाएंगे equal to नीटर left side की फाइन खाएंगे opposite फाइन खाएंगे plus तो माने minus तो माने plus này minus tổng yang phải cái plus x equal to इनके yang x तो 5 पे खाते तमा तोंग को ते yang 7 तोंग को 7 तोंग इनके तक 5 तोंग 5 yang left side तोंग माने opposite side thang khang ke तमा ngane minus तोंग yang thang khang ke plus này plus 5 ta ko plus khai di 2x plus x same khang ke तमा ngane sin plus khai man tai sin side pi ka 2x plus x and get 3x. 7 plus 5 and get 12. Tabuk that. Or 3x means 3 into x money. 3 by x in kasaro into tong. 3x means 3 by x in kasaro into. Inke into the pro opposite side thang ke equal to the opposite side thang tamang nai nadi. Into the pro equal to the opposite side thang ke divide ng nyai. Inke x equal to 12 divide into tong yang thang khang ke divide formula into tong opposite thang khang ke divide 3 ke basu phai ka sin ro so 3 4 are 12 okay x equal to 4 phai ka ta x equal to 4 x equal to 4 e ama hai teb na di teb example tongo okay 6x plus 6 into x plus 5 equal to 45 then x equal to this question mark x in 6 into x plus 5 equal to 45 then find the value of x by for by nai o 6 x by into nai te o 5 by into nai mane okay 6 into x okay 6x tabo 6 semester tomato plus se bahai plus 6 5 are 30 okay 45 kesung to x no find kanyang ke x no simena yang narak bi x 6x tonai yang ke 45 30 yang thang khang ke tabang ngai plus tong mani yang te bai sa thang khang ke minus 30 this means 6x equal to this 45 means 30 thang ke te 15 tau na yudi o 6 into x means 6 by x ngai into tong yang thang khang ke tamang ngai nai divide ngai nai equal to ni opposite side khang ke into tong mani divide mo same or x equal to 15 divide 6 cut khaji uske cut thang mo 3 by thang mo 3 by thang na 2 3 are 6 3 5 are 15 this 5 khang that means
5/2 x equal to 5/2 okay tiếp này gì ok bahai này 4x divided by 5 equal to 8 then find the value of x or x equal to bese bahai prong ke bahai này bahai prong ke cross multiplication này amno moi to khai ni ro o je pro o ma hai ke tong kha divide tong kha ke yang ni bai yang ni bo 8 in tola kono kore mane 1 tong he moi to khai kono kore mane mungsa kore mane 1 or 1 tong x in tola wo 8 in tola mungsa kore mane 1 ke bahai pro ke cross multiplication bahai ke nai o 4x ke 1 by cross multiplication này 8x ke 5 by cross multiplication này okay okay bese 4x into 1 ke 4x and 4x to này bese 5 error 40 5 error 40 5 7 40 okay x equal to 40 omo tor kasara into tong yang phai ke divide yang nai divide 4 okay besangka sinero x equal to besaman sinai 4 10 are 40 x equal to 10 okay okay tadi te kaisa mai kana last of te kaisa example solve khai phang nai tong di nadi te kaisa example hani hai mai khainai obotai sinje sama hai cross multiplication ngai bahai ke ngai om by x plus 2 by 5 into ngai x minus 3 by 8 by into ngai cross multiplication into do okay bahai ke ngai adi tabok om by cross multiplication o 5 x by into ngai 2 by into ngai is going to 5 into this okay ba no pura solve khai pun nanti sekarang kasih kaji ingke usiang kan ke x plus 2 into 5 am hajo equal to or 8 by into 8 into 8 into roy pe yo bracket tong pia ba roy kang minus 3 kata ba into kaji bis ke namle cross multiplication x plus 2 into 5 x minus 3 into 8 kita 5 x by into 9 that means 5 into x 5 into x ang kata 5 by 2 no te wise multiply khati plus miso 5 to the 10 tabo om by into 9 sam 8 into x ang kata 8x tama jero plus or le n bisang le minus kuno kore minus tong ke plus ya minus bahai ang plus minus se minus mase 3 are 24 khadi bonon tabo 5x tong le yang 5x tong de inki tabo 8x kre je ba 8x bon busang teman-teman plus tong yang equal to yang phai khang tamang thanai plus tong yang phai khang ke minus x equal to 8x to yang phai thang ke bus tong khai yang minus 24 engka amot nadi plus tong yang thang ke tamang ngai yang plus tong 10 busang plus tong yang thang ke minus 10 ta bono khai di aja orang ke plus orang ke minus engke tabang nai ba 5 ni besang ke plus ini besang ke minus plus minus nai plus ya minus je symbol kotoku je number kotoku boni plus boni symbol mana nai do engke 5 itu 8 ro 8 to ya ba engke 8 minus tadi 8 ni besang minus to minus engke tab 8 ni bisingo 3 thang 5 thang ke besar 3 je x bisingo 5x thang ke 3x minus ke biang ni phai kha angke je kotokuk number ni symbol no mana nai ke 5 to ko 8 ingke to 8 jare ba ke 8 ni musang busu to minus ani bang minus 5 equal to same orobo minus bahai minus busu minus plus fia ba minus plus pan no or jaga wo angke je pro or jaga wo angke tamang thanai au number simina plus ma khaine busu 24 plus 10 34
Number by number simi si plus nai pia ba o symbol ke minus na tong nai. Jika symbol ke minus. Minus bese 24 plus 10 ke minus 34. Kata apa bon nadi. Yang minus. Yang minus. Bonum sedang cut khai mana minus yang ke tikun khai ne direct cut khai di. Minus. Kibas tongko sinero 3x equal to 34. Okay, bono khai di x equal to 34 divided by 3. Asuk khai ta. Okay, bono simplify khai mano khai ke besang na besok khai sinero divide khai ke nro maya kato divide khai rodi besok khai ba 3 34 Mr. 3 11 are 33 5 34 33 minus 1 is saka 1 dollar 3 okay besok pakai x equal to Mr. 11 1/3 among x ni value ke khai benar busi khana hone asu jara nadi engke narok nadi busi khangke busi arok tong khangke ani comment no sengdi narok busi tong khangke ba blahe ka hamnar ne bangai ngate bus khang narok te kam srang manai engkane video saja khangke narok like khai di share khai di hambai